akka kiyyaatti kan jireenya harkaa badanii jira. Mee akka kiyya kan dhoomatee jira. Mee maatii isaa kan dhoomatee ni jira akka bateeyaa. Dhugaa rabbiin isin jedha. Maamaatiyya yaa iyyootiyya yaa kan nadeessee maatii sagal labaatte. Rabbii si haa fayyisu maamaa ko. Maamaa kophaan ta'e mana keessatti. Maamaa bo'ullee quufuun dadhabe maamaayyee. Maamaayyee jaalladheetii miti kan isirraa ture. Maamaayyee ija kee silaa argee natti tola jireenyi natti hadhoofte jirti. Maamaa ko saayibni nan qabu dur Fatiyyee Fatii eessa jirti Fatuu ko bareedduu koo gannaan jedhu hundi narraa fagaate. Ani ilma namaarraa maallaqan fedhu maamaayyee. Saayibban kiyya hundi narraa fagaate ummaayyee. Garaan kiyya xaliilaan. Kan akka kiyya xaliilli jiru namni hundi maallaqa nu gaafatti jedhee narraa fagaate yaa ummaatiyya. Yaa ayyootiyya kophaan ta'e mana keessatti bo'ullee quufuun dadhabe. Saayibban ati beektullee halkaniif guyyaa rabbiin isin milkeessu jettee du'aayii kadhattuufillee narraa fagaatani. Ummaatiyya naa gaafadhu mee nama najjeese. Ambar nama barbaachisa ummaatiyya maallaqaa isaanii atuun ta'in saayibban kiyya isaatii kanatti na barbaachisani. Abshirraa jechuu qabanii ummaa ko. Namni akka kiyyaa xaliilli ni jira jedhee yaaduun ture garuu amma gisee yaadu an xaliilaa miti. Namni hundi narraa baqate rakkachuun namarraa fageessa. Kadhachuun akkasii ummaatiyya ni balleesse. Yaa ummaatiyya gaafa gabba'ee kadhadhu maal ta'a du'a gootuun filadhee jiraadhe. Nama na jaallatu hundeen ofirraa fageesse yaa ummaatiyya yaa ayyootiyya. Naatee koo ummiyyee barna laalime na laali akkan ta'e akka nama kaleen qabe. Yaa ummaatiyya si oofadhe yaa ummaatiyya si yaade yaa ummaatiyya sodaadhe. Yaa rabbiitiyya na milkeessi. Yaa rabbiitiyya yaa rabbi saahiba na barbaachisa saahiba garaa naa kenni. Saahiba garaa kiyyarraa na fahamtu naa kenni. Saahiba akka haadhaatti garaa kiyya beektu naa kenni. Wallaahi saahibban kiyya garaa kiyya ni beekani. An namatillee jijjiiramuu hin beeku. Namallee jibbuu hin beeku. Namallee tuffachuu hin beeku. Numan jaalladha nama hunda. Garuu har'a kophaan ta'e an maallaqa keessan hin barbaadu yaa saahibbanti dhiisaa garuu gaaf tokko isin qaqqabeennaan na yaadattani. Maaliif balleesse? Maali badiin kiyya? Mee ilaali yaa ummaatiyya mana koosi agarsiisa. Mee ilaali kophaan ta'e yaa ummaatiyya. Yaa ayyootiyya. Ummaatiyya laali kophaan jira. Laali kophaan jira ummaatiyya. Bar maalin isinitti balleesse? Maali badiin kiyya? Akka namaa nama qeequu hin beeku. Akka namaa nama tuffachuu hin beeku. Xiqqaa guddaan hin kabaja yaa ummaatiyya si yaadee kophaan ta'e. Silaarra na bira jiraattee mataa kiyya naa qaqqabda yaa ummaatiyya. Yaa ayyootiyya. Yaa nana deesse. Saahibni hundi narraa fagaate yaa ummaatiyya. Yaa ummaatiyya hundi narraa fagaatani. Wallahi ummaatiyya maallaqan barbaaddu natti dhiyaadha. Adaraa cinqatiin naan jeesse. Irra keessan kofalan hin dadhabee ummaatiyya. Alawiyyaatiyya. Maamaatiyya saahibtittiitiyya. Yaa qaalitiyya namni hundi gisee siif bahee kadhadhu kijiba naan jedhe inni kaan immoo narraa fagaate yaa ummaatiyya. Maamaa koo
Adillee naa fayyi kanaa fayyitee jirta miti himmaatiyya. Garuu fayyitu si fayyinee si bira dhumuun barbaada. Yaa ummaatiyya xayyaara kee naa ergi. Yaa ummaatiyya xayyaara naa ergi. Yaa ummaatiyya. Bar zaatii kana lazima saayibni isin barbaachisti. Saayibni isin faamtu. Saayibni isin jaallattan. Duraan mana taasiyaan hin deemaa. Mana nama dhukkubsateen hin deemaa. Mana nama dhaleen hin deemaa. Ummaatiyya kanati beekturree narraa fagaatte. Kanati halkanii guyyaa milkaa'ii jettee saayibban kiyya eebbistullee takkaa'ummaan kee jirtiinaan ja'anii beekan. Maal jedhani? Maaliif maqaa nu balleessiti jedhanii biloog na godhan. Sa'aatii nama biloog godhanii miti. Silaa isaan waraanee biloog na godhan. Yaa ummaatiyya rabbiin akka kiyya isin hin godhin. Isin hin godhin. Garuu kana booda barumsa naa ta'a jedheetiin yaada. Maaliif adiin kiyya? Maaliin balleesse? Homaa takka hin balleessine. Saayibni hundi narraa fagaate. Maaliin balleesse? Wallaahi maallaqa keessan hin barbaadu. Hin barbaadu liqeeffadhee namni naa liqeessee sun na barbaadu naa wayyaa isin narraa fagaachuun. Sa'aatii kana bar saayibni nama barbaachisti. Sa'aatii kana bar waan ofii nama barbaachisa bar. Saayibni garaa akka garaa haadhaatti. Saayibtittii kiyya qacoo jedhamti maaliin je'een? Yaa saayibtittii tiyya saayibni jiru biyya Arabaan je'een kophaa kee maal hojjetta? Nama takka yaammadhu naan jette. Maal godhee? Akkam godhee? እስቲ ፍረዱኝ። እናቴን አፈቀችኝ። እንደኔ ጓደኛ የጠማው አለ? እንደኔ ጓደኛ የጠማው ካለ እስቲ እጁን ያውጣ። እንደኔ እናቱን የናፈቀ እጁን ያውጣ። እንደኔ እናቱን የናፈቀ እጁን ያውጣ። የማንም ቤት ችግር ያንኳኳል። እኔ እኮ ጓደኛ ወዳለሁ። ድሮ እኮ ፈትዬ ፈቱ የኔ ያለሽው የሚለኝ ብዛቱ ዛሬ ግን ብቻዬን ነው። እንኳን ያችሁ ቤቴን አይታችኋል። ብቻዬን ነኝ። ለምን ግን ምን አጥፍቼ ነው? የእውነቴን ነው የምላችሁ። የዋህ ሴት ነኝ። ሙአዜ ምን ይለኛል መሰላችሁ? ትወደኛለች እኮ በጣም ነው ጓደኛ የምወዳት ስል ወዳታለሁ በይ ትወደኛለች አትበይ ይለኛል። ለምን ግን እኔ ጓደኞቼ ከእናንተ ብር አልፈልግም። እናቴ ቀንና ማታ ዱዓ የምታረግላቸው ጓደኞች አሉኝ። እነሱ እንኳን በማይሆን ነገር ተጣልተን ይወቅሱኛል። ለምን እንዲህ ትለኛለች? ለምን እንዲህ ትለናለች እያሉ። እኔ ግን እኮ ወድጄ አይደለም ያነጫንጨኛል እናቴ ስለምትታመምብኝ። ግን የእውነት ጓደኛ ከየት ላምጣ? ዛሬ ጓደኛ ጠማችኝ። ጓደኛዬ ትላንትና ፈቱ ጎ ስትለኝ ነበረች። ስቸገር ብትመጣልኝ አንድ እንደ እህቴ ማያት ጀሚላ ብትባል ነበረች። እሷ ናት ሁሉ ነገሬን ብትችለው። ብታመም የማትርቀኝ፣ ብሰድባት የማትርቀኝ፣ በአማት የማትርቀኝ ጀሚላ ብትባል ነበረች። እስከ ማንነት የምትችለኝ። የእውነቴን ነው። እንደዛ አይነት ሰው አላየሁም እኔ። የእውነቴን ጀሚላን የወለደች እናት ደግማ እንደሷ አይነት አትወልድም። እውነቴን ነው ብላችሁ ጀሚላውን የወለደች መቼም ደግማ አትወልድም። ጀሚላ ማለት ቤተሰብ ያላት ልጅ ባል ልጆች ያላት ታመምኩ ጓልጓት። የእውነቴን ነው ብላችሁ ካለችበት እየከነፈኝ ትመጣለች አኩርፋኝ ብትሆን እንኳን። ዛሬ ግን የእውነት ጓደኛ ማለት የሷ ቦታ ታየኝ። እውነቴን ነው።
መብቃት ያቃታል። የእውነት ስሟ ሳልጠራ አላልፍም። ጀሚላ ማለት ለኔ ውድና ብርቅ የሆነች ናት። ጀሚላ ማለት ለኔ ድንቅ ናት። ጀሚላ ማለት የእውነቴን ነው አመመኝ የሚል ነገር ከሰማች የሆነ ነገር ሳትሸከም ባይኖራት ተበድራ የምትመጣ ጀግና ናት። መቼም ብሎክ የማታደርገኝ መቼም ባይኖራት እንኳን በአፋ አብሽር የምትለኝ በጣም የማጠናኝ ግን ብዙ ነገር ተባለ እኔና እሷን ለማለያየት። እሷ ግን ምንም በእኔ አትናደድም። ለምን እንደሆን ግን አይገባኝም። ስለምትወደኝ እኮ ነው። ስለምትወደኝ እኮ ነው። ለእኔ ቦታ ስላላት እባክሽ ነይ እስቲ ዛሬ ብቻዬን ነይ ጀሙዬ፣ ጀሙ ነይ እስቲ እንዳንቺ አይነት ሰው ጠማኝ ጀሙዬ፣ እንዳንቺ አይነት ሰው ናፈቀኝ ጀሙ እኮ። እንዳንቺ አይነት ሰው ኬት ይገኛሉ እንዴ? እናቴ በጣም ትወዳታለች። ከሷም አልፎ እህቷን ትወዳለች። ከሷም አልፎ አንድ ጓደኛዬን ትወዳለች። በጣም እነዚህ ሶስቱን እንደምወድ ስለምታውቅ ትወዳቸዋለች። ጀሙዬ ግን አሰቃይቻትም ቢሆን አስፋልት ለአስፋልት እንደ እብድ ከኔ ጋር ትሮጣለች። የእውነት ብሶቴን ላውራ፣ በቃ መብቴ ነው ብሶቴን ማውራት። ምክንያቱም ወይ ካበርኩ ወይ ከሞትኩ ትዝታ ልሆናችሁ እችላለሁ። ስለዚህ ባካችሁን ሰው ስትቀርቡ ለመለያየት አትቅረቡ። ጓደኛ ስትይዙ ለማስመሰል አትቅረቡ። ከቀረባችሁ ከልባችሁ ቅረቡ። የእውነት እናት ብቻ ናት ማትከዳ ይባላል አይደል? አለች ማትከዳ ጓደኛ እንደ እናት። ለእኔ እናቴ ነበረች። ለእኔ ስወድቅ አንሺ ነበረች። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ዛሬ ብትኖር ብቻዬን ቤት ውስጥ አላድርም። የከፋኝ ቀን በጣም ለእኔ ከባዱ ቀን ዛሬ ነበር፣ ግን ብቻዬን አደርጉት። አያችሁ እንዴት አባብጬ እንዳለው። ለምን እንደሆነ ይገባችኋል? ጭንቀት ነው፣ የእውነት ጭንቀት ነው፣ ውፍረት ነው እንዳትሉኝ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እስከ ዛሬ ላቆየኝ። እስቲ እንደኔ እናቱ የናፈቀችው አለ? እስቲ እንደኔ ወንድሙ የናፈቀው ሰው አለ? ንገሩኛ ጓደኞቼ። እና እንደዚህ ነው እላችኋለሁ። የሰው ምላሽ ይሄ ነው። እባካችሁ ቅረቡኝ፣ እንደ ድሮ ፈቱዬ በሉኝ፣ አጽናኑኝ፣ ሁሉንም ነገር እንድረሳ ወደ ፈቲያ ድሮ እንድመለስ አድርጉኝ። የማይቸገር የለም። እኔ እኮ በብር ችግር አላልኳችሁም። የጓደኛ እጥረት፣ የሁሉ ነገር እጥረት። የፈለገ ነገር ብትወጋችሁ እንኳን አብራችሁ ያሰለፋችኋትን ጓደኛ አትጥሉ። የእውነቴን ነው፣ አትጥሉ።